Livi lenkosi lisitshela ukuthi bekunendoda beyingikhoneliyo. Le ndoda beyikholwa futhi iBhayibheli lisitshela ukuthi bekamesaba uNkulunkulu abesita abantu labanyenti labampofu, kanti futhi bekahlala emkhulekweni ngaso sonke isikhathi. LiBhayibheli bese liyasitshela ukuthi ngalelinye lilanga ingilosi yaNkulunkulu yeda kuye, yakhuluma naye, yathi uNkulunkulu uyemukele imithandazo yakho nemisebenzi yakho yesihawu. Ungatsinwa yekhunjuliwe kwenta imisebenzi kwenta lokuhle. Ungatsinwa kwenta imisebenzi yesihawu ngoba emarekhodi akho agciniwe. Ngineliciniso ukuthi makungasilamuhla masinyane nakuwe kutawuthiwa imisebenzi yakho yesihawu ibonakele emazulwini. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela ukukuhlephulela lapha encwadzini yaDanyela sahluko 6. Kepha ngicela ukukufanekisela. Ngifunze indzatshana ngendzaba yetinkhala. Kuthiwa mangabe ufuna kuhleka umangale futhi faka tinkhala ebhakedeni. Ngoba lokutakumangalisa ukuthi mangabe lenye yaletinkhala ifuna kucanca iphume labhakedeni kumbe seyidziniwe ifuna kuyawushaywa ngumoya. Ithi nje mayithi yacanca letinye tiyisukele tiyidonsele phasi ibuyele lalathi khona. KuDanyela sahluko 6 ngazuthi Danyela beka netinkhala letimbili. Bekaphila emkhatsini wetinkhala letimbili. Taqale taba ngu-120 noma 119 mawukhokha yena. Tancipha taba timbili. Kulo verse 3 lithi Danyela wakhombisa likhono lebuholi lelaliphakeme emkhatsini wabo bonke labengameli naletikhulu. Kangangekuthi inkosi yathi made yafuna kumbeka kuthi engamele wonke lo mbuso wayo. Ngenxa yaloko labengameli kanye naletikhulu betama kuthola tizatfu tekuthi Danyela atholakale anemacala macondzana nekuphatha kwakhe tindzaba tembuso. Kodwa behluleka kukwenta lokho. Uyeva-ke lo moya webunkhala kuthi ngekutimisela kwaDanyela esingisini lithi he had an excellent spirit. Nkosi yami, ungahlupheki. Bantfu uma balengisana tinkhala abalwi nawe, balwa nemoya lokuwe. Lithi ngenxa yokuthi Danyela bese kubonakala ukuthi uyaphuma labhakedeni, uyaphakama labengameli labanye. Letinkhala lithi betama kuthola tizathu tekuthi Danyela atholakala anemacala. Uyabeva labantu abazami kuthola tintfo letingasita Danyela aphume kuleli bhakede. Kuthi aphume Nkosi yami aphakanyiswe vele. Kepha bafuna tintfo letingamenda Danyela ahlale adonseleke phasi njalo. Akabongwe uNkulunkulu. Lithi kodwa behluleka kukwenda lokho. Kungumthanazo wami nalamuhla. Angikwati ukuliphi libhakede. Angitati tingaki tinkhala lonato. Kepha nje ngithandazela ukuthi wena ungabi ngilenye yetinkhala lodonsela labanye phasi. Ngekubagceka, ngekubabeka emabala, ngekukhuluma kabi ngabo. Kepha kwangathi usaphila emkhatsini waleto tinkhala lophila emkhatsini wato. uNkulunkulu ufuna kubonakalise amandla akhe ukuthi unawe amandla ekukudonsa uphunyule etandleni tetinkhala lebeti ngakudonsela phasi. Ngithi ngelibito la Jesu Kristu nawe
ungabuyeli phasi, umoya webunkhala awehlulekiswe, uphunyule bemphethe, kwasho bantu egameni leNkosi Jesu. Amen.